Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istri tadi kalau kita pergi nang masuk tadi. Mian dahan nini me istri tadi suwi na tercari naja pun di dalam negeri kandian. Mian ini suku itu tapi tadi pasal ini tetelnen sababan pinenia dengan Allah Subhanahu wa taala ilmu kiamatin. Ini sababan pinenia wa Allah Subhanahu wa taala kiamatin atau atinen industri itu yang pasal me intesi ilmu kiamat kahalan si ilmu kiamat. Koro ini Umar me binte me begitu tu lebih diselahat yang batang ngahati histori atau akak. Kita lu sila atau lu kita bisa lemitan si tinambakan sabian. Umus dia me lahat pagsinuhan ken gabakas kita tepi. Umus piso nga si sabian dia ada buat mereka histori penuh histori bekas bilai ko sama atau pasti kita ko sama kahalan. Net kita lai ko anu petiaga atau pergi asa batang kawayan tapi bukan terapat. Kaso ini terapat itu pakai haja kita batang si histori lai. Kayak gini tepi. Jadi kalau kita belum berpesilan pintu bang, nian kan man kita belum itu si mesabah. Naga kita lo pasti bisa sabah, mengapa bisa sabahin. Semua gua dia aja medan buat samen dua kan, lebu teka. Nah ini bilang sinuan pilih sabahin samen karanen, samen landen, samen metindanen, samen mehanen. Nah ini batang pakai kita si story. Kita ini. Bus kita itu tuh. Tu selo dunia, selo dunia samian, yang gak kita bakas tepi selo kiamat teman, gak begitu tepi selo kiamat, dia kita wanti bangsa ingge elo kiamatin, bangsa ingge kahalan bangsa ingge bustan bangsa ingge men mulak bangsa ingge luar bangsa samen si itu dulu. Nah kita tu bakas tepi sarat tepi. Ini pilihan dalam kubur dok selo kiamat itu mahjub itu enggak kita terinin enggak kita terinin dia mencari histori teri agak teri dengan sebab gak bakas kita teri gak apa dia bakas manusia elum lai dalam kubur ini mati lirik dalam kubur us pinakal balik pintu Tuhan itu enggak sabian pendekaran dia enggak kita semua kali us ia itu kita hindi ma histori kita ini mian penimbang dia mati menyata begitu sebenarnya menyata coba penimbang elum balik na saat kada elum na balik saya so bisa lupain memanyatain histori gay walau alam aku tinggal ku aku sebenarnya umur piling masih hindi panyata so ini denutan bi mang manusia mati ini asal ginin lumuas balik sa dalam bulak ginin elum balik saya so walau alam bete kesirasan suai kami anu pinain na ni yang kita panjata atau sama luar semua aja bang kita hindi gak dia manusia mati pegilam kubur urus peluas balik elum sabihan gak ni soal alam sih pete bistur sih panjata sama anu na alam pete me kita wantam singge bang tuh ke bang ini kesir terus ini demikian yang lebih selo kiamat gak dia bakas manusia ni pinain mati ini pegilam kubur sampai pinain direcho lebih selo kiamat terus balik pintu akan kita bega kania histori dalam kubur histori selo kiamat gak dia bakas samian yeru ini makasade kita ngakane bang tebisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samin kalan dalam kuburin duk tebisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samin sallallahu akhiratin duk lebih-lebih dan tebisara amban dalam Quran atau tebisara wa Allah subhanahu wa ta'ala yemen dalam kuburin duk yemen dalam sallallahu kiamatin samian so bang pinta kita personal samian manusia ka priya kasih kita dalam kubur sallallahu akhiratin
Nus kita tu ngistori haja kita yana bakas tebisara wallahu subhanahu wa ta'ala do tebisara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana silap do ini sidena mkubur duk selo kiamat saben. Nus kuito mian histori tebarawa sedikit yana bakas nete histori samian di histori pasal selo kiamat mian kuito tebisara mian kaya histori tabinin, histori sikita yung mga kawalamahali sa amin ng kitabin, sumaguwa sila inget no amban bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisara amban Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si tao magkakakari sa amin ng kawalamahan bi, bang naman siya bisara Allah subhanahu wa ta'ala tinutin, bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto sikita, nuot kita si bisara may kawalamahan, ito naman ng kitab to, mian dumen amban siluk silasyo amban si bisaralan sa amian gua amban Allah subhanahu wa ta'ala do amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubus asinin mian isuritan bi kuito atau kisatan bi pagagarat bi suwati bi ene pasal ina sabab pinenia na Allah subhanahu wa ta'ala umar illa kiamatin. Ina sabab kanin inara na dunyahin tumagua ina ginantian do ene illa kiamat. Tinan dunia ini enggak nih, semua dia mencari tinan bang pinangga karena ganti ini adalah kiamat samia. Terus ini sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kiamatin. Tinaganti wene inanan dewa di dunia ini tinaganti wene ini adalah kiamatin. Allah subhanahu wa ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu Muhammad binte besar Allah subhanahu wa ta'ala samian mian ini si pelihalan ini si ilmu kiamat atau pemberanian wallahu subhanahu wa ta'ala mian ini ilmu kiamatin ubus emen besar Allah subhanahu wa ta'ala ubus si kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian demua oras ini benin besar wa ini pinakitan lewe wa si Jibril kita lewa si Jibril. Us gania kabe kita lewa si Jibril si iye dembuah do parkala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gana kita lewan di sabine inampun tin bang bisa lew kiamat pelihan lew kiamat gania inampun ni iye dusen nuk dembuli wallahu subhanahu wa ta'ala. Wala gana kisusahan na gana kita lewan ni. Semoga dembuah pina kita lewa bi si Jibril alaihi salatu wasallam. Pinakita lewa si dembuah do kahanan. Gania kita lu, gana lebihan kita lu Jibril gania, kita gana dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap gana dosa gana dia kesusahan gania kita lawan sama. Supaya si dembua parkala masih peye tapi kita lu Jibril duk sarta tinalo ini tebisara wene ruwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala penne khawafani Jibril. Ini kita lu Jibril. Ini misrain. Khawafani Jibril pini kita lew ko pinu Jibril alaihi salatu wassalam si ini si dembua do parkala yene pinne pilihalan bang petek kana pinne lo kiamatin eruya gane ketelewanne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi awe amban ekemon aga Jibril siye sunegua yeru yang ketelewanne si waktu inaka si Jibril siye yene lo kiamatin ketelewanne ketelewanne hatta kuing ketelew hatta abkani kuing ketelew asal dokumentelew diki dokumentelew wala amar kani ketelew nan si waktu inaka wa Jibril siye elaw kiamatin dimen pekte saman iya inasabi naman saman suma inaka aja wa Jibril samian miharan elaw kiamatin dinahit iya sampai tapanangis metak boy mataden penne mian ini si peningisan sampai anu ini hawai kamu yang mataden sampai tembek pinne bongot nen buat mataden sampai si peningisan desa ketelew ne si waktu si nebut si Jibril alaihi salatu wasalam yene elo kiamatin sampai pinne kalam bang pinne ada Nabi Muhammad dinait di Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu nian habibi Jibril nian pakultu pinne oke pinne Jibril oke pinne Jibril papin nikilasan pun kau bagai-bagai pun nian luka ke pinne Jibril pinne inam pun ku pinne wallahu subhanahu wa ta'ala
inampun na pine. Si aku Allah subhanahu wa ta'ala, kad ghafara Allah li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Inampun na pine wa Tuhan si aku. Yan nedusekon. Si dembuluk si deluan. Sa ete bental bisarat. Dihelruk dembuli sa amiyan cipikan adusekon inana wallahu subhanahu wa ta'ala inampun nukbil. Faqala ya Muhammad bin Jibril. Oke Muhammad niyan awe inampun na kew. Allah subhanahu wa ta'ala sudenu dosenun ma taqaddam wa sidem bulihan sidem luhan nuk sidem bulan usamian tinggal ina dosenu ubus la tusahidanna min ahwali min al-ahwal yawm al-qiyamah subhanallah bang penne tekitenu si waktu penne tekitenu ne ello kiamatin atau penania de Allah subhanahu wa ta'ala penne ello kiamatin mayan si kepinen ye penne gufran ye penne empun Tuhan si kawin deheluk dembuli ka de penne teseblu e inampun ka Allah subhanahu wa ta'ala deheluk dembuli dusenun samian gane teseblu hawaine buhat perkalain pagpinania Allah subhanahu wa ta'ala yene lo kematin wa si kaula gane tesebnu gane ni apine si kaw inampun ka Allah subhanahu wa ta'ala dusenun kemo namban bulan delon samian yene hawaje perkalain tahu celok kiamat lewis yene an ketelewanen serta kepeningisanen di sampai ini sinabut wa sibil siya samia anak kata Allah subhanahu wa ta'ala gak ia tinalo gak tapanangis sementara illau kiamat inaka wa sibil ali so aw inaka wa sibil si Jibril alaihi salatu wasalam siya tapanangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisaranen iya tadu akainan sinin hawa bani Jibril hadis namian min ahwal yaumil qiyamah hatta kani pinitikalo kupin atau tinalo kupin pinikitalo kupin Jibril atau yeremen ketelawanen ampan kewon bisa Jibril tujuye yene si waktu inisa si waktu ini story Jibril siye inaga siye bangpedian elo kiamatin samia walhasil dumen elo kiamatin diki dumen eten perkara diki fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ballat dumu'uhu lihiyatahu sampai peningisanen nangis tawanan tapanangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ko ni bisaramian tinan metta boy matane metta pisi mian sampai si ini mian temek en bungot nen si boy matane haw yan hawa peningisnen ubus pin kawalamain فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى من أول يوم الحساب وقد أمنه الجبار من أليم العذاب ووعده بالجنة وحسن المآب فكيف بأمثالنا المساكين وكيف بمن ترك الحق والصواب وخالف السنة والكتاب وأطاع الشيطان وأبنى عمره في معصية الملك الوهاب وقد قيل في قوله تعالى kalla idza dukkatil ardu dakka yamenti bisara Allah subhanahu wa ta'ala sayne penne kahalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si waktu tersebut si iya illa kiamatin diman perkala digi sampai dinahit iya sampai medak bay matanen temmek mo sama si penengisan ini hawa telewna si illa kiamatin inampun niya dusenen delok dembule wallahu subhanahu wa ta'ala sumegwa si waktu sinabut si iwa si Jibril inagaga si iwa si Jibril alaihi salatu wasallam samen illa kiamatin bohat tamanan bohat peddi tamanan peddi panas tamanan panas perkala ilai illa kiamat ubus ku inge pinne yene kita se miskin ne serewadiawa ne tarasat manusia ini kita manusia lebih-lebihnen ku inge pe manusia gaitina leo yene bang manusia magmaksiat tuju Tuhan etin manusia ninggalan sampahayang manusia ninggalan puase manusia ninggalan kemon itin ang pangandakan Tuhan duk manusia hinang nan maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ku inge pinne ye gaitina leo tuju Allah subhanahu wa ta'ala tu illo si illo kiamat bang manusia tinhud nan hawa nafsune tinhud nan syaitan tinhud nan parkala kemon etinen ganta kemon siyang tuju Allah subhanahu wa ta'ala tujuin sa amin وين جيتنا له سير له كيامات أنا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي بدي برياتا أبان كيمون مانوسيا مخلوق
Ganya ineddo Allah subhanahu wa ta'ala nagpinagata lorong buwa-buwa iya. Epi kalan ng tinalaw sa ilaw kaya. Kuing gipikitibi. Kuing gipi ako, kuing gipikitibi sa amin, ang tinalaw sa ilaw kaya. Gaya kita wante, bang inip muli anten. Dilem kubur pa adakala, manusiyain, dilem ebut sa lama-lama. Waliyadu billah, adakala, pagtawad sa ilaw kaya, mas pisong netinin, dilem narka, dumen ne ebut tikidiki, sumewa narka sanam, selama-lama kiluman sa amin. Kung kita bigay istidad, ito yung tagama, manusia nagtinggal sambayangin. Udah sambayangin hap matuli-tulinin. Waktu pasar, waktu luhun, waktu maghrib, waktu isya, waktu samian kemon. Betul-tulinin hap pamanunganin. Kung kita bigay tinalungannya, etinin, kemudian tinisindi. Melingkan kamati, pumpus kamati, ini kelong balik sa ilong kaya macamnya. Balik kita bisitan. Yemen isturin ayat Allah subhanahu wa ta'ala dukis besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasal pihalan illa kiamat isamian. Ubus sabab ini sababan pilih illa kiamat. Ini illa ketelewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababan idza zulzilat al-ardu zilzalaha insya Allah subhanahu wa ta'ala pinne ini si kaisa Pagka kita ini, ilaw kiamatin, ilaw dunyahin, kung ano sa pagkita manusia, niya kantaan. Niya kantaan. Na kita binin, bang tawot na umar kantaan ten, bisang gana siki-sikine, mubin, matikyo. May kasi yan. Sagaan ubus ne. Bisang gana siki-sikine, matikyo. Manusia ini bisa seki ayat ne bang gepen tagan ta siya men oras kimita ni gepen mati. Ni siya dosa. Dunyahin bisan pasaing gelengog na nila dunya ko ito. Pamante si men bang pikil-pikil yan me bang niyan away-away nagsuri hadja. Ko ito musiba sa siramian tabian de pinanian elaw kiamatin. May kasi yan. Sabi ni elaw minit manusia mati may makarak mati sa kanya. Ape, asa pinapatay ni kaya manusia. So ikaw, gaya tepeni alaw kiamatin, banggay ubus kontratanin. Banggay ubus itganin. Demikian kita manusia, sa inukalanin. Banggay pe ubus din na mua besar. Banggay pe ubus niyan budgetin bi. Budgetin bi, ampan Allah subhanahu wa ta'ala, banggay ubus budgetin bi, rukya pe tek ko umurtin bisamihan, imenta mataan din. Gay kita pinapati Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag-ubos budgetin, pag-ubos gastutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, taman sa amihan, pag-iman taman umultan di, bisan magkaulumangan lengan, tuli-tuli ka na sa gisagi sa amihan, para nun, na paglisan ugaan ini ka makakapis sa ano, magpatulihan, umin sa amihan. Ajayit kita, sumay naman kita, ajayit kita umin sa amihan, tatar atau ini gantantin biyaman Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga kita mencari saat, ini gantantin biyaman Allah subhanahu wa ta'ala, taman mihan, saman si petulihan atau si pelingan atau samian kalan tendi. Us demikian elo kiamatin. Ini elo dunyai. Bang ubus ne gantaan ne ng Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam mo sa gantaan ne kaya mo etinan yan taman biyan penginang tuwanin sa aman umur dunyahin ubus pag mabot si miyan hadne ini pinanian ne Allah subhanahu wa ta'ala gantiin. Elo kiamatin. Si kaisa si kedua sababan yan penne wadhalika idha bang ni penne indunyahin penno ne orasnen penno ne wektunen penno ne bulannen penno ne eleunen niyan lusi dalam waktu yan si dalam dunia yan penne niyan kaisa penno ne maasiyat. Ini maasiyatin. Mahalalin hinaram ne manusia. Maharamin hinalal ne manusia. Lu sa orasyan ubus mebenalin yang ginantian na rukbatal. Lu dalam dunya ubus pasampay ne mabatalin. Yan tahala ne ini binin pasaplak ne mabatalin. Tahala ne mebenalin samian. Ubus zinahin hinaram Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus hinala na manusiain.
ubus iribahin hinaram wa Allah subhanahu wa ta'ala, ubus hinala ne mian wa Allah subhanahu wa manusiain, ubus insan bahayangin hinapin na pardo Allah subhanahu wa ta'ala, ubus pinangga ng manusiain, ubus nagjihadin sinunat Allah subhanahu wa ta'ala. Sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam si makikiyasin sa amyan, ubus pinangga nagjihadin duk pasampay na kemon na tabulak kemon kirupangan masiat pag sa peniya na sa inin peniya si Allah subhanahu wa ta'ala in astel tamanan astel ni si kemon manusia pagkasinang o inang ito tabulak bunay pag peniya oras miyan sa amin na abduti ka otrasaw sa amin na tabulak sa amin na dunya yung gana bentel bisara gana niya agunane nuna ta dunya ine pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala ene ello kiamati ito yung ginantiyan na wede bentel besar na hingga na nagunan masaplak na kemon kirupanganin aliwat azir kemon na mahalalin gaane kemon na wajibin gaane kemon na maharamin abdu yen hinina mo manusia putra dia tak dunia zinahin haram si waktu kenia etinan zinahin haram aman Allah subhanahu wa ta'ala ginantian na ipun nen hinala na al-liwat haram ito ina liwatin lela samian nagkina hinaram pag hinang ipun nen gana haram si hinala na gana niya halal na samian ubus menengkawin haram ubus hinala na ipun nen nagribahin haram ubus hilala na waipun sa amin kemon na marami gana niya sumigwa gana niya halal gana niya inabigayan na miyan benalin ginantiyan na waipun sa amin duk maharamin duk may matalin pag ubus ang banmiyan ine peniya in astel Allah subhanahu wa ta'ala si ipun ang bansababan sa nagkahain Omar magbasikuran nga na magbasikuran magbasa magpangadji bisan magpasahin nga na tabasa sa amin gana interbisasa gana na ako na ini silang dunyahin sa amin aban sa maniyan pinaniya wallahu piniya si Allah subhanahu wa ta'ala wa idha kanu kadhalik istadda ghadab al-jabbar jalla jalla piniya si Allah subhanahu wa ta'ala tin asal astel tamanan astel si yan ay ipun na meturita pala po nga. Astel para astel ang bisaniyan. Paida dhalik yakulo si waktuyen sa ina kahalan manusia yung turata pala po nga na peniya na order Tuhanin si dan buah makhluk ni. Peniya na order niya ilinganan paida dhalik yakulo Allah subhanahu wa ta'ala ya Israfil infakh as-saq sa menek halan yene dunyahin duk isa ere dele mis dunyahin sa menek halan na dukemon dupang ne manusain lelaren de sa men gaano niya pangandakan tuharing gaano tutuhut mebenalin ginantian na batal may wajibin ginantian na haram ubus awe duk sa sahin ubus mabatalin sa men direkemon ko timsaramian ne gaano niya kinabantuhanin ubus peniya si Allah subhanahu wa ta'ala astel din taman astel si ibun din metode ta bola kun yini pag astel ganya hinang ni sedbi Allah subhanahu wa ta'ala tinang ni kemon inde kaban ganya atin me kebara iya me genuin kita tua kita nian ibun ninin iya tuanten sa peniya si kita kemon peniya dunya kemon tu sab ganya ini Allah subhanahu wa ta'ala dewen tin ko manusiahin tin megluog so misara sa amin te kole ne tawo te geste kana imposible sallallahu subhanahu wa ta'ala ina hinang nan sinin inang nen ilingan den bo we ne makhluk ne ene malaikat wa ka pin Israfil kita ante bro ene makhlukinin dia in ampat setu kege mian sedia man Allah subhanahu wa ta'ala keman makhluk ne malaikat dik manusia malaikatin yang nekura den ampat sih manusia isap penutan manusiain yang
ke depende ke mun ke depende bian do ke Rasulullah samian itu sabab Allah Subhanahu wa taala amal Allah si Allah Subhanahu wa taala bangsa manusia me ke bian ko kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaya malaikat sabab na man ke malaikatan ang patsi si Jibril Israfil Mikail Israel samian yan ano yan sabab ni makhluk alaikum salam ubus Pegsamian ne sa kalam dunya hilengok ne. Penia ne sa Allah Subhanahu wa ta'ala insusiye ene me pun mutu den munyahin ilinganan wa ne Israfil. O ka pen Israfil. O ka pen Israfil. Diopon penne. Niop ne ko penne. Yene asab infasab yene niop ne ko penne ni hop mapati samia. Asab. Mapati samia. Asaqinin al-maut wasidatu dhaq wasidatu sawt. Asaqinin bangsano ngana hitin ene kamati. Mapati bitam sana mapati ni kopin. Wasidatu sawt dug etinan inabinin nian nihub ni kopin ne us etinan tihub nay ene pamapati atwa nian peminsan bitam peminsan at sami. Imenti ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubus pag-isamen dakan tuhanin kore misratan ni malaikatin ke magay. Doon nga magay. Demo malaikatin haji taman haji, so si pasong andun kisanin mga singge bustan nen. Payamfakh. Pinanihop keo, minsan ani keo ruk ene pinhop mo yan. Po si Allah Subhanahu wa ta'ala siya. Ubus pagtihop payamfakh Israfil, pagtihop Israfil nihop sa amin anuman. Inda dhalik kama amara Allah Jabbar Jalla Jalalu. Patazalzal al-ard. Pagtihop sa amin Umar. Ini pinne Allah Subhanahu wa ta'ala idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini tihupna. Yeni hawa basat tihupna. Tihupna sabian pangandakan tuanin ini jog dunia hidup do jog pitu lapis langit duk pitu lapis bulak sabian ini si tihupna buah makhluknya. Ini pangandakan tuanin. Jog itu beta so Indonesia jog larak itu larak larak ne ketian sebab ini tiupnya lino mian ilinogan dengan sabian semero men ilog ko ituan pabalik ko me 5 minutes abdo pon ne esi deumian pihaja esi me nakai itu pihaja manusia mati sabian so ini bus pabalik kala duain pabalik sabian ini kai jog atau larak ne sabian ini dunyahin Allah Subhanahu wa ta'ala basiga inak ni hopere dinak daya ni hop Allah Subhanahu wa ta'ala Ubus larak. Patazazal al-ardu min masyriqiha ila maghribiha. Man. Amban masyriq, bete amban sedepan dok selatan sama kiamun. Duman lidogin si tengah Pilipinas atau gai. Amban masyriq amban sedepan tujuh silangan atau amban silangan tujuh umat tujuh sedepan sabian. Betul besar kiamun dunyahin tawa umabot ini tiup na nawabasan na larak gadi ay tinamim ko tiup beliw ko ano sa minto sa larak sa amin wadhalika min galabati yaqdimu al-jabbar alal munafiqin wal fujjar sine dua manusia yene ang sababan inastal Allah Subhanahu wa ta'ala si dua tumpukan manusia sine yene manusia munafik pujar ini mereka bersama. Bang manusia mumin enggak beginang sa hinala lo dia maharamin. Atau wajibin tinggal sama enggak? Bang mumin enggak? Sudah gua sini beginang ini. Sini menghalal zirahin manusia itu munafik. Sini menghalal magribahin manusia muslim munafik. Sini menghalal syurbul khamar mukhaddarat ini. Sabu ini sini bang mumin magsambahan mga rusahan nagari. So si manusia munafik sana ini manusia pujar ini kafir dua-duanya. Bang mumin enggak bagian sa inin tinet yan hinang din pengandakan Tuhanin pengandakan Imam sallallahu alaihi wasallam. So dua grupo manusia yan yayin mula-mula ikiring kestema Allah Subhanahu wa ta'ala sababan penia maksiatin sa dua grupo manusia ubus saman penia elo kiamatin
Pinani Allah Subhanahu wa taala sababan yene kerupangan dua manusia ini. Munafik, pujar, kafir saya ini. Ini Allah kematin sama-sama. Ini upo manusia ini awal ini makhluknya. Yene Israfil, yene bisara awe dunyahin. Yemen peminsara Allah Subhanahu wa taala nak peminsara Allah Subhanahu wa taala. Yene nian manusia metodel dunyahin. Dunia dengan ilarat pegi tu dia lemne yene kerupangan manusia ini berdua punya. Betul besar larak dunia, larak. Umus, kalau kita pesong semua Israfil. Sini Umar Israfil ni. Tadi waktu ni kisah si Jibril, Israfil, Duk Mikail, Duk Sinar Wale. Israel. Empat sinin na kuna malaikat. Binisado na sindal raw si Israel. Pagkain kinakuhan. Na sinin dumen terabu si Jibril. Sumewa dinahakin ng sinin si Israel. Terabu Israel. Pagkain terabu Israel, binisratan po itu Israel ang abdo. Sine makhluk Israel naman. Sine. Israfil malakun azim. Israfil dan buah pende amban makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amban malaikat. Umus malakun azim. Dimana abdu diki sunagwa haji tamaran haji manusia. Ini makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala. Janahuhu lahu bil masriq wa janahu lahu bil maghrib. Jannah. Hawa hejena buat dan buat dua dinakin umat. Pegainin, dimana kerana kisah tu mengalami dia buat dua dan buat dua. Sebab hejena dinak ini Allah Subhanahu wa taala mengalap bunyain sahabat ini maksiat dua manusia ini maksiat dia ini munafik lu pujar kafir ni. Hejena ini malakun azim, huwa malakun azim. Malaikat sahaj-hajj ni malaikat. Hajj. Janah niya pinde hininang Tuhan wa Allah Subhanahu wa taala pepik ni. Hinangan niya pepik. Umus hinangan niya dua pepik kabdo. Pepik nan nembuha la isian. Si ini masih si sedepan. Ibarat umawat sedepan itu dan من سدبا وجاه له بالمغرب دوكسي أنوسا silakan. Walhasil ya dua pepik ini tu keekean nekemon dunia. Kita dah buat dua malaikat rasa. Walhasil kita betul betul keekean si masuk semangat keekean kelekewan nekemon ini dunia ini. Walhasil Abdu dumen diki ini malaikat tu. Kuing gepe kejenen ini mengenal. Kuing kejenen malaikat. Wallah pak. So ini kita antri bang ini dinakai kita ini hajar abdu pepik ni aja bre. Pintar bisarat kekean ni. Ini dumen ini bisarat terbilar boleh kita. Kekean ni dunia ini. Pepik aja pepik tu tangan dia aja tangan dia kita kan pepik tu tangan dia. Jadi dia kuing ini pepik kali aja dalam tu. Mana ni? Pepik aja. Biasanya. Gayan pa aja pepik yang ama pepik ada belakang. Pemata semedi plan bisa saya ingat asal masih aja pepikan. Nih yang aja pepik nih ini dia. Janahu lahu bil masjid. Wajana bil mak. Kekean ni, betul betul kekean ni insyaallah. Us pemantai. Warijlahu tahta taqumul ard as-sabi as-sufla as-sabi as-sufla. Nenge pergi siapa nenge. Pebelat mesti pepik nen. Dengke pakai lesi mas tamanan masjid. Pitis pintai nenge si antara si ini wasa si nulis si tengah dunjali pinte. Nengis tengah dun nyoba masalah.
Pebelat, pepik, kedua pepik na dan umabot siya kaya na sa paymas si men sedeban dan beri sa umabot si ano majenet awal si yan silang ubus nenge warijilah ipende dua betis na hantam turata bulak ipende la tamanan betis nan tahumul ardu as-sabi as-sufla bi 500 am والسماوات السبع إلى ركبتيه betisnan atau betisnan ilahi si teban ini pitu lapis bulan betisnan lah ya betisnan dia betisnan teban nen penenggihan nen tak penenggihan ilahi si pitu lah wallahu alam ini pantai masing pitu bulakin pitu lapis bulak beriawa duk lengi di pitu lah kapatnya tu demawa Allah Subhanahu wa taala bisan perhatu saing gitu dari sebelumnya basin saing kisaing ga pena bakas penain makabot pitu lapis bulak demikian may dipleruan eme scientist ano pen gasen ti perta langit eme scientist mo pen perta langit ta bulan gasna gasen bang si me ene palak me gasna bakas ti perta bulan da alga bisa na talaga kan ka demawa Allah Subhanahu wa taala Iuran sa diata dependent program sa okay tinang suwe bang diata bisa de lapis langit kata gasem mau kumar wallahu alam ini kan nah ini tibisratan bi pitu lapis langit do pitu lapis bulak ene malakatin dua betis ilais tamanan ene pitu diawa amban pitu lapis bulak le ene betis yang samian dua betis le ini hawajan umus ini bi 500 am sehingga lengan ini amban langit amban bulak pisi bulak kabduda ada bulak pisi bulak 500 tahun ilengan eletnya ini kita orang tibirin bahas folks bisa kita masyatis amban bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba ibadah walhasil bulakin abdu ini lalim tamanan lalim dan buah Allah Subhanahu wa taala ngadin duk din kini sebengitin yan langko teman langko samia dan buah Allah Subhanahu wa taala ngadin was samawati sab ila rukbatayhi ina rukbai sini kamu kata rukbai jam rukba kita harus urut saya umus yatuut dan abdu ilai diata amban illa wantut dan amban itu lepas langit lesa tut ini aja bisrain betis narok tut na sami ini hawahid je malaikat ini rembo ini bilang Tuhan ini bang binte gay kahakat si agamat ini gay imposible pina sabi makhluk ini semoga angkan kita misara tarik misara ini Allah Subhanahu wa taala hejenen nek dia ini makhluk insani dan mau ada makhluk samia dan mau ada makhluk us wa unuku ina unuk ni ini apa unuk malwiyun tahta al-ars iya walang kau aras ini aras itu tamanan ini tamanan hinang Allah Subhanahu wa taala aras itu sebesar ini pada Allah dilihat Allah Subhanahu wa taala nus ini hawa malaikatnya ini kok nen besar umabut sih dia aras Allah Subhanahu wa taala umus واللوح المحفوظ بين عينيه وقد التقم السور وسخس ببصره نوى العرش وأنست بأذنيه ينتظر متى يمر بالنفي بالسور والسور قرن من النور سمع هجانا إلى اللوح المحفوظ بين عينيه pempemat sami ini lawil mahfuzin opisina kemon nian lai kemon veteran pail ini ipun Allah Subhanahu wa taala lai
dia wa man aras Allah subhanahu wa ta'ala mag-atak do kumatani sa amin ini pinalawil mahpus nalai pisina nagbetaran kemon magkadir al khalaik kemon kantan kemon natin dekol kemon pail manusia dehelu hininang wa Allah subhanahu wa ta'ala buli lain niya terus si oras men lain tekite wa ene malaikat men ubus وقد التقب السور ينام نم يعني بهذا بين الابدو عمر من أتى دك يعني بنات والله سبحانه وتعالى سي أنت يعني بنيوبان إلى الدنيا بده سمبوين ini biniupan pengarah kali dunia insya ubus gak bakas usa-usa hina nga Allah subhanahu wa ta'ala gabakas anan ne behenen amban ene pakandakan to ne peda gepende ka inin terabun inin kuma si pos mi terhoren bangnya asabi magpem ansani magpem magina sigine magina mag laboratori ko si bas bangnya magina rumah asabi kita had asabi dia mencari visi hinang aton dia mencari visi hinang master asabi si demikian malaikat ini jika mencari bikinan oke malaikat ini tidak boleh dengan Allah subhanahu wa ta'ala gabakas usa ini behenen magtagan dok ini simbuan ini pangalar magjelong gabakas usa ubus muntadir yantadir mata yubaru bil pat inagat aytin ngagat iya kimetak na hinina nga Allah subhanahu wa ta'ala kay usa ini men terbunan ina kadang-kadang bang suwi ini tenak ini pentuan ini bihup itu sama ini kutik manian. Nah, yang menterbunan sama ini malaikatnya ini menjanen samian ubus paghangkan iya dinapnihu semuanya ada bihup ini. Etinen dumen pedesal dumen posmoto nabdu dumen ini cuma asal behere tet bihup ini malaikatnya. Nah, dumen etinen ini dumen antanan nih dumen mian ginaka ini dunia cuma kuat napas dari hajat pengarak dunia jauh ini dinaku Allah subhanahu wa ta'ala iya si iya ilarat dunyain duk napas deh atau beli upeng ambani dinak Allah subhanahu wa ta'ala ini pengarak dunia ini ubus mata yu'maru bin nafri bisur wasur kanum minan nur itu nih sur ini hati sur ini surinin bang pinahan ket sikite bang si ini be nabu tinihum me music ini be abe ini ke be mana mag music YouTube saya duman suli gana pinahan Toroto. Aku makan magpari magpari musik mo pare usat sedih memepekin us sedih melihop magkano sa yanunin dubay sa kompite ko suli ng mga sana na suwe haje atin na siya saya listan isu na saya isu magpite isu dia kani no was like wasu kamo menanu retina dinak tinihupin niya pinte ko ano ke pinte ko suling niya atau ko paginom niya pinapakagayin gay helling yan folks banggero tinihup bisa na siya gatin ba ini pagtihuk na magkano na talaga sa amin nagbidabid na soalan sa amin ko music niya bukin isurin tinihup pwede dinak tinihup we Allah dinak tinihup Allah at والله سبحانه وتعالى si malaikat niyan yayin pagtiup ne yayin tin larak ne pinne yayin dunyahin mian sababan ene perkala ene kelekuan atau kerupangan ini manusia itu di lemulak Indonesia amat sawanien penia elau kiamatin mian wallahu pinenia wallahu subhanahu wa ta'ala ilarak dunyahin sababan gene teguna di lemne gene teguna di lemne ubus mian elemen dinapnen wallahu subhanahu wa ta'ala mian dinak wallahu subhanahu wa ta'ala ilarak bunyahin paglarak bunyahin abdo kemon isinen larak usap mati usap kemon isinen larak usap ubus faidana pahafihimat magsakay niho
Ini malaikat niyan. Kemon yene elum diata ini alus samawati wal ard. Elum diata pitu lapis langit maka sininang Allah Subhanahu wa taala. Pitu lapis bulak buk langit alus samawati wal ard. Pitu lapis bulak langit bulak atina ene dunia ini ne. Sikit tetiu ko ene malaikat niyan mati kemon delen. Itu mati. Larak dunia larat pitu lapis langit, larat pitu lapis bulak, duk dilen demen kemon ini makhluk lu mati. Kemon manusia, kemon ini makhluk. Nian abdu mati, nian urel bulakian mati kemon pitu lapis langit, makhluk dalam pitu lapis bulak mati. Duk kemon isap makhluk dalam pitu lapis langit mati. Ini makhluk dalam pitu lapis langit. Ini mungkin. Silakan berkata, ini bang dalam bentuk bulak oke. Itu nanti benar manusia ni, duk tumbuhan, duk kemon be tumbuhan dalam bulak zaman be. Ini zaman binatang anu Saya anu samawat. Dia tak bentuk lapis langit abdu ini begitu. Ini makhluk boleh. Ini repai. Si mungkin. Si was. Kemon ka malaikat. Mula-mula isi dia tak lengitian kemon malaikat. Malaikat disuruh dibesarkan sini ga meghati na gani apag angan-anganan de ekkahan malaikat induk ekkahan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Ekka tamanan ekka malaikat dia tak pusat mungkin ampan ini kita manusia itu tak berperan. So dibesarkan sini kesuatan sini besarkan ini. Mati. Kemon pitu lapis bulak, dalam pitu lapis bulak abdu, duk langit, tiup niya, natin paglarak dunya, paglarak us, pagkatiup niya, mati. Kaya, Paida nufiha fihi, ma ta'alus samawati wal ard, illa arba'atu amlak. Niya, 4 makhluk gak mati. Si pitu lapis langit, duk bulak, ubus niya 4 kayo sa mangga umiti ang duga mati. Ga ini, ga etinen bentel besar tawa ene nuya musibah niya. 4 kayo. Illa arba'atu amlak, fa innahum la yamutuna illa ba'da mautil khalaiq. 4 niyan ga mati abdu, ga mati malik. Sumagwa mungkin set pinapate maghrib si mate so kemon mate puas na ban kimitay kemon manusia duk kemon kamalaikatan Allah Subhanahu wa taala. Nakita si Malik sino manggamitin malaikatul magito menyasin kemon ipon Allah taala kita dan buah kisah siapa si kedua si Jibril si Umar si Israfil si Mikail yan may enggak sa mati ang pakniyan. Enggak sa mati ang pakniyan. Waalaikumsalam. Enggak mati ang pakniyan. Enggak mati ang pakniyan abdu. Yan bang kemon malaikat data pitu lapis langit untuk makhluk dalam bulak data bulak sa amin dalam bulak sa amin pitu lapis mati. Bang kami din rasa si ang pakniyan. Wala mati Israfil. Gaya Benihupin. Pergi Benihupin. Oke, claro, Nuega mati mubin si Jibril. Nuega tewatiup si Jibril luk Mikail luk Israel. Nuega tewatiup. Mag Israfil yan Benihupin. Yung mga rapid. Nuega mati talungan yan. Mubin. Ano saan din kamatayin? Gape waktu na pinapati. La yamatullah illa ba'da mautil khalaiq sabi ni sabkan Allah Subhanahu wa taala siya saya ini programming. Saya asal ini pinirembuli. Gay pain na sa pinapati. Samantara gay ubus yan ang malaikat. Kemon dia tak langitin. Duk kemon manusia jin, kemon kay tumbuh-tumbuhan, kemon niyan sanam kemon kay
hirepan na tabula, maawe, bang gay ubus mean, so magit siya mati ang patmean bang ubus ene tigpes menawa. Tigpes, mati no markemon, lengitin gaane, bulatin gaane, gaane niya mati, gaane niya nengge sinisa, siya sa ampat parakala, ampat niyan meningge. Gana nengge. Gana nengge umin, siya sa melumin, siya sa melumin, ine, si orasi. Ampat kayo sa siya meningge. Kilime sine, kilime, ويبقى ربك ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كلمة الله سبحانه وتعالى. سوي مخلوق الله تعالى شوف بمثال سي مخلوق الله تعالى قال يا كمي نغن متبي الله سبحانه وتعالى. وبس جاي من جاري سي الله سبحانه وتعالى مار بانجي ما تي إني أمبتين جاي من جاري جاي من جاري أبدو بانجي ماتي gani elu bang saganap makhluk malaikat sa amin dok manusia ge manjari bang pinania elu kiamatin samantara ge lebih kamati lagi lebih kamati nananda si problemahin bang sine merepeti empat part bang sine merepeti empat ini bang sine merepeti Balakal mau. Balakal mau merepeti. Kira sini ge apate biar mali ge manjari ge mati ubus tagna. Ang pansiya ang patmian, sina tagna pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala siya tu ika aneneng kasasi ampat sasi pero Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu jabal jalala ya okapin sini legaran tagna dehel legaran samian pada ya Israfil infah okapin Israfil nihup ni kaupin, mapati ni kausap, nihup sa amin. Larak bunyain mo Israfil, larak bunyain, larak langitip ito, lapis langit bulak, ubus na siya hinap do, ubus na ubus na teremunan, ubus na teremunan do, ya malik al-maut, ya malik al-maut. Ya, kuito ilinganan din, ampat sapin ni metepin ka, ampat sapin ni ka metepin, kaysa si Jibril, dok Israfil, dok Mikael, dok Israel, apa Israel Mas balik ke Israel. Us, itu ilinganan din, iyan isa mamapetay, iyan suyak tuga palan mo niya. Sin, iyan ko prinsi balik na, meron Israel, suyak Israel. So pinay ya malik al-maut. Wag ka pinay, kwa ito pinay, nekura. Atau megting atau ngantanan si kemon yene yan jawa makasinak itin ete kau ne pene oke mepete kau mepete ene ibun ku pen Allah subhanahu wa taala man bakia sine pin ne ku itu mete bin saka sine sa pin mete bin duman Israfil yang nana cuma oke pin ne ye pin ne yan mangantanan itin ete mental besar mepete ya malikul maut sine pin ne ku itu mete bin وهو أعلم الله سبحانه وتعالى نية وسمع قوة كده وانا سمع إني أتندع نسأل نية ونجا سمع ولا كان نسأل نية فيقول ملك الموت هنا بين كما يتبين كويتو عليكم السلام مثال يعني ملك الموت ini mengatakan enumian ini mengedoke menjawab manusia gab si waktu apa dunyain sayyidi wa maulai anta alam kuitu pinne Tuhanku kau pinna mengetahuan kemin sa pinna bangsi metebihin kuitu pinne Israfil metebihin duk si Jibril duk Mikail duk wabakia abduka daif duk ene pinne se miskin selama-lama na pinne ipun bayan pinna pin malik pamabyan etin eme betemian Israel pinne metebihin sa ako Israfil sa pinne metebihin duk ene si Jibril duk Mikail duk yan depende ako metabin sa gana pa na sedih ubus pero Allah subhanahu wa ta'ala payaqulu lahu Jibril payaqulu Allah jalla wa ala intalik biore bisain ko ito
ini me betemi anisab me bete nyawa me do nyawahin ko itu pinne pike pinne tibusi Jibril alaihi salatu wassalam walhasil tagna pinapati amban siyang patle sinisi fakbit ruha kike pinne pipusi Jibril bisan pinne iye darakan ko sa bitapit namban pikiaban si martabat malaikat ampat mian amban kemo malaikat iti nang kwat bisramian ne siya na Quran 400. Us 400 ampan 400 kemon metipu si Allah Subhanahu wa taala sina si Jibril. Bisan pin tapit siya ako. Ti ko pin ne pipu si iye, ko Jibril. Fak bidruhahu idon pin yawan. Malaikat dinakita benduan puas na manusia folks. Puas na malaikat. Puas na mepedi ni malaikat. Si manusia. Sabi ko binira na wala si Jibril sa pasal. Dagan Tuhan yang tujuan, pika pin nepi Jibril, gay pin na makasari bang gay mati Jibril we, gay mati. Usnasin sualim, pangandakan Allah Subhanahu wa taala sa amin siya, gay manjad, bisan lang kau darasatan amban ini Israel. Lagi udara sisipiling sama lang orang gonen, gak dapat dagantuan sih. La yasun Allah ma'amarahu wa yakunu ma'amuru. Malaikatin mengkira Allah Subhanahu wa taala kasi bagay. Bang piti kapag gay nagkinaman pinao Tuhanku, magkinaman dia mas tapit si kau manap sa amin. So gay. Allah Subhanahu wa taala ikaw pinne pipu Jibril. Ikaw pinne pipu si Jibril, pagi si iya sa pinne metebin. Umos gay pin na nakazari bang gay pin na ito ang nyawan ikbid atau pakbid ruhaw ito ang pin na pi nyawan payantalik malakul maut ila Jibril alaihi salatu wasalam payajiduhu sajian raki'a mangkit sakit digay tinalaw si kamati abdo bisan mismo dembo ang malaikat sa tapit-tapit sa Allah Subhanahu wa ta'ala tinalaw rasadji kamati bang enan kamati asal paggellian manusia paggelli maksudnya meghelli bang ini manusia mismo tiya na malaikat meghelli dinahit sa kamati ini pagdinak malaikat niyan pisi malaikat na muamian Jibril alaihi salatu wasalam ini paglaiye payajiduhu sajidan rakiya kesujud Jibril alaihi salatu wasalam to Allah Subhanahu wa taala depending ko Dimana yatin nak number 4 bagi ini apa samian sumewa pesujud si Allah Subhanahu wa taala fayajiduhu sajan rakiya fayaqulu lahu ma aghfalaka amma yuradu bika yamski kad mata banu adam wa ahli dunya wal ard wat tayr was suba wal hawam wa sukkanu samawati wa hamalatul arsh was sadaqat was zakat kayfa nasamat bisara wa ne kuitu penne wa qad amarani al maula biqabdi ruhi Painda dhalika baka Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kuai nangis saat ini kita lawan dan bang pinapati ya Allah Subhanahu wa taala. Sabab ini betain domen manis. Domen itu habis saling sumegua. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekamati. Kuai itu pen dipitu kusik. Kasujud. Tagnatek kapis Jibril alaihi salatu wassalam si kita na dumen ningko dumen manganmuan dumen sana supaya susut Allah Subhanahu wa taala. Bagus besul penne o penne. Bione penne wa bisa si malaikat niyan. Ko itu penne dinap ko piti wa Allah Subhanahu wa taala. Ubus na penne banu Adam anak ara penne mati. Kemon mati ni kemon. Gada dia. Kemon kemanuk-manukan. Kemon ke binatang-binatangan. Kemon hawam ina na tak bulak lumeng na tak bulak samen ke binatang-binatangan kasanam-sanam samen gana niya sampai malaikat mau aras Allah Subhanahu wa taala mati ini kun tibisamen gane du kemon parkala dia tak lagi ini samen makhluk us na kemon mati wallahu Subhanahu wa taala sampai sidratul muntaha kuitu pene waqad amarani al-maula biqabdi ruhik mian fa inda dhalika yabqi Jibril kuitu pene dinap kupitu Allah Subhanahu wa taala
si kau dumene tinen idro kine sibe dina mepete kau atangel konjwan misalnya tekele peinne tinaku peinne ke konjwan un nagtos si Jibril nangis alaihi salatu wasalam tapanangis tumo malaikatnya tapanangis ubus wa yaqul misal si Jibril gapin si malaikat peinne kai ku peinne ke makazadi sumegua mistara tuju Allah subhanahu wa ta'ala mutadarri'a tingin dua ma tuju Allah subhanahu wa ta'ala benda tuju ya Allah sini mistara sini sipil ya Allah hawwin alayya sakaratul maut Tuhan ku pinne pemurahan ku pinne si waktu pinne net juga malaikat nu pinne nyawapun sana malaikat sapit-tapit ne Allah subhanahu wa ta'ala berserah ma puru tuju Tuhan bang pen iya pinemurahan wallahu subhanahu wa ta'ala si waktu pinapata iya pinapadian ne ku inge pe abdu in manusia mati dalam maksiat in manusia mati dalam pekiruman alat in manusia mati mo itin dalam pegriba in manusia mati dalam itin pegzina in manusia mati tidak ninggalan sembahyang in manusia mati kemon de kupur maksiat Allah subhanahu wa ta'ala ko indi ke peddi in kemetin angke berkek ke kemetin wasanya ini malaikat satapit-tapit ne sediam ban kemon makhluk malaikat Allah subhanahu wa ta'ala maguru tuju Tuhan ot gania tidak maksiat de maguru tuju Tuhan si waktu pinapatay Allah subhanahu wa ta'ala open na Tuhan ko bang bukan ko sa pinigit pedyan sa waktu ini do japon sa niya. Walhasil nyawahin ng Kristi bisrati na tinen peddi kamanan peddi rasa mangined do kaya tinen aman kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dog bang manusia ini tinen ini hinalal we na maharamin dog tinen kemon mawajibin tininggalan ni sa niya. Magkasay taman na magkasay manusia na. Kaya dia parkahan na sinin pwede tayo sa latag natin lumihan dapat kami namin tekis lumihan itinin gania ketelewan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisat pwede kemon istorya wa sijid lisa tuhan amani amman bang pinitek na nene law kiamatin itinin bang pinitek na itinin ini parkala pagpapitih kemon manusia sa amin itinin kamati sa amin hawin alaya sakrat al-maut open na Tuhan ko pemurahan pinne siya ko ini in kemetein atau bang nuk pene kapinedo we nyawakun we nuata we ipun nuya dinaku usanya gama kayab do so de hello amban kemetein ma ku tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinimurah bang pinse pinimurahan ko itu Septirin malik malumat min waktu kita tes ku inge tengeddo yene Israel nyawa si Jibril ku inge sina malik dong ko ngacak maka sali ku bisrat ku inge tengeddo sali malaikat duk malaikat sa perangkuan Allah subhanahu wa ta'ala ku inge rasa tengeddo malaikat jawa rangkuan rambani so ita dapat dakan tuan tujuh semua benar sih kue inget do ne jawanin si ini si demua malaikatnya gak maglug abdu gak maglug malik si Mikail gak maglug bustan pengedo ne jawanin sali kusen kemon bang pinipida-pida akhirnya ada kala kipedian demua ada kala kai semua demua ini pengido dan jawanin dibeke Israel pengido jawa kafir ilar malike se ini subjeknya bisinui abde ko ini anak panabian pinipedian wanasi ati ini gharqa pinipedian sampai lambo ya sabian ini langon sampai sa opedina Ito sabi na, sinunsang nyawanin ko gusto na may besi niya, pinalarak si parang ni kemo sabay ipintin sabi. Kaya sinin, nyawanin. Pinapatay si manukul maut o Israel,
Si Jibril alaihi salatu wassalam perché dinaku Allah subhanahu wa ta'ala bisi ine. Quindi bustan privete Betenehin fayadummuhu dammatan biqabdi ruhi. Ini box kine kepan wa desen si. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam. Fayadummuhu damma. Ini kepan jadi antara berkata sama. Diwan men ila rutan men sama fayadummuhu. Yari bustan pengedor nyawan. Antara desa kepada samian ubus Tekus antara samian fayakhiru Jibril minha sari'a fayaqulu al-jabbar jalla jalalu madaka man eksamian antara de samian cianu malikul maut kene ke pano de samian ini peluru ini Jibril alaihi wasallam etinen kabaya sampai mati tedo nyawan bisa pergi nyawan pegheba si Jibril mali adlaile peligit mari mati ini Seharapan na samian binoni sa po Allah subhanahu wa ta'ala bisa man papin. Sino pipin may tebdingin. Ne kurain ka. Si Jibril duman fighter si pagpano ano ba si Jibril nyaw. So may fighter niya si pagposara. Amban Allah subhanahu wa ta'ala sa Imam sallallahu alaihi wasallam. Ne kura malaikat. Pinapati rin malaikat niya. Walhasil malaikat niya sa makadahin kepada makadahin. Mati. Fayaqul man baqi. Wa kau penna malakul maut sine penna metebih Allah subhanahu wa ta'ala ko itu. Sine penna metebih. Wa huwa alam. Kita han Rasulullah sine ajab teo na samira. Penna ko itu penna metebih penna Mikail. Sine Mikail. Taraku Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu ni api dunia sewaktu dia apa manusia dinaku ada memberi rezeki Allah subhanahu memberi rezeki ini terbangun membawa ngurung kayak mana sami anak supaya haji elu Allah subhanahu wa ta'ala kayak mana supaya gua pelebih aja sama malaikat ne gua jerat terima malaikat sami lebih ada nafsu Mikail pindah ke Tuhan Mikail pindah duk Israfil duk aku ni pindah Wahab duk daif Karena kare bisara pindah aku ni pindah ni ipun no se dia ada pesala malam masih miskin aku ni pindah masa ngarajuan asal tanpa asal tatap pik meriawan enggak tat ni pindah Israel aku pindah pun Israel Wahab duk daif aku pindah Israfil Mikail duk Israfil duk Wahab duk daif duk aku pindah sama Umus si kedue ael lu pindah Mikail duk Israfil ku itu pindah intalet pindah pusi Mikail. Sekedua kemati malaikat. Intalik ila Mikail. Pika pindah pusi Mikail pindah. Daun dia pindah balik ru nyawari. Payantalik pindah pusi Mikail. Ini sawandakan Allah subhanahu wa ta'ala si ini. Pagkenu lalai. Payajiduhu yantadhirul ma. Dan hinangin. Depende ko Jibril etinan inay pesuzut. Pagkek kaya na mga doon pe Jibril inay pesuzut dari una. Pesuzut Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pagainin ga pesuzut. Inanen terebunan pangadakan Tuhanin etin mayam tujuh diata langit samian bang sumian etin petek ka wehin. Ini ne mian petek ka buhay na magdata pitujuhin sa amin. Pagi iya magbohin, magbohin din. Pagi Jibril terebahunin, ngandap magibarat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dila ko ay napipusin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatuan tujuhin, nagmagibarat, nakmut tujuh Tuhan. Teke sabi, teke suha malaikat niyan, terebahunin, natinin pesus tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ada muayrin terebahunin, natinin magpetek ka buhay, Umar. Waktu itin pinto ta, sinata bulak dunya, duk supaya dia kalau mana ipun Allah subhanahu wa ta'ala ya ben terebunin etinen si waktu ne etinen ka pinapatay tek kain dakan tuhari pinapati niyan pinapati ni pagpi ene mga jawanan sa ben terebunin etinen ko sa terebunin si waktu yan urong bulan ni betek ka rizki ya Allah subhanahu wa ta'ala sa ben si ipun Allah subhanahu wa ta'ala Umus
Pero Allah subhanahu ene mo malaikat niyan, ine preter mo ko ito, way pente kay pat mo na penne inkimitay nun. Ko ito penne dinak ko penne pitu Allah subhanahu wa ta'ala kan kau. Ma baqiya libni Adam rizq wala lil anam wala lil ulus. Gaano penne niya? Ko ito penne tepti sa anak Adam. Anak Adam mati ne penne, dugani penne niya suwa penne petekhan rizki. Gaano na kinitang binatangan ni. Gana niya hitinan kemon miyan sana matabulak ubus na pinne matay, ubus na pinne patay wallahu subhanahu wa ta'ala. Kung ito pinne dinag ko pinne pitu Tuhan wallahu subhanahu wa ta'ala may pite ikaw sa pinne sana. Gana pinne matay, gana pinne elum ka kau sa pinne dinag pinne pite wallahu subhanahu wa ta'ala ko ito. Kung bisaray posible biyan ubus Nagsiki sabi ang tekere bisaranin. Nangis doon sa tawanan nangis ko marene malaikat niya. Nangis yabki Mikail wa yatadarra ila Allah subhanahu wa ta'ala an yuhawwina alayhi sakrat al-maut. Kung sa posible niya. Makot si Allah subhanahu wa ta'ala o Tuhan ko pemurahan ko pinne si waktu pinapati ko na malaikat niya. Pinamurahan. Dia pinipedihan sa amin terbesar. Kok isilgan bisa? Ubus. Nagseke sa amin bisaranin. Ubus na bisaranin. Tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ga magpain na buhamian pinaghain ko. Pagpagod kinay ko. Sumagawa. Tihinangin ko. Ano usap panghinangin ko sa sila. Inantanan kinikepan na sa amin ng mga pagutihin na biyan nag-uskik kapan na ilit ng doon nyawanin peluy na etinin lokmay malaikat na sampai mati nag-ubos sinasapin na pinallahu subhanahu wa ta'ala madbaki sinipin na matabihin sinasapin na matabihin pinne matabihin sa pinne ko ito duwesa paiterin keroerwe. Tapi mereka di keroerwe. Sini. Israfil. Iya ne mengalarak lunjai. Duk. Aku nepin ne batai ke montel lunjai. Dua baca pin ne kai. Dua sapos. Paiterin keroerwe. Israfil. Iya ne mengalarak meniyup sang kakalahin pinin ano nomor. Iya mengalarak lunjai. Ini elok kiamatin sahabat ne dinaku Allah subhanahu wa ta'ala ini hawa pasang kobrenen lukani mena hawa jahan sanya ubus duk pini isab mate kemon makhluk del rambuli yan ang mga jawanin ini rambu amin ubus ini sapene dua kan sapene kai metebi ubus payakul jebrat pakul Allah subhanahu wa ta'ala intalik ila Israfil Pika pwede po Israfil. Asal mengarak dia. Fak bidruhaw, ito ang pinagyawan. Pipitin, hindi pinamansari pipitin. Kaya talik, ga, diretso na tisi Allah atisi, malaikat niyan. Dakan tuan tujuhi kuwari bisaranin niya. Mata til khalay, pagtakiswan na laib, kemon pinin mata til khalay. Ubus na pinin kemon makhluk pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pitu lapis langit tuk bulak sa amin muslimat ko ito pinne dinako pinne pitu Allah subhanahu wa ta'ala pinne si kaugare pinne niya te bisa kau sa nindangan metebihin ito mencari begitu pinapati dinako Allah subhanahu wa ta'ala ini cuma yakul pero Allah subhanahu wa ta'ala malaikat niyan ga pinne okay ga ito pinne sumegua ga dua malaikat niyan nangis. Suwega penengis dan buhay na wat ilawan bibigay. Hindi mencari ke mapati hadja magiging pinapati. Ngayon to si, ang nafsu bin nafs. Sa Tuhanin, bangke o magkawapati asal sugure ko sa pinapati. Sa amin. Sa iyo sa Tuhanin. Kaya ko mencari hadja ka wadja, memepetain sa lama-lama abdu. Suwe, asal suwe ka pinapati bangke o mapati sa amin. Terus nangis taparada bil buka gani aku kepeningis nang banin dia bang si pinte
elum peruangan le na sumay nagtelemana sa tingin sa duwangan le pegi ka nangis ko kabit kila ko so magina sa nangis taman nangis te hawa behidnen si waktu ia pinapati wallahu subhanahu wa pinapati ni sa nangis taman nangis ini malaikat mo ini yani hawa panangis ne falau kana ahlus samawati bis samawat wa ahlul ard fil ard lamatu kulluhum min siddati rajati waqti tamam bangpen bangpen ne kemon makhluk dia tak pitu lapis langit duk dia tak pitu makhluk dia lem pitu lapis bulak samian elum pesie bangpen ne elum pe makhluk dia lem pitu lapis langit ini duk dia lem pitu lapis bulak ini elum perasim manusia kemon makhluk sama elum pesie lamatu kulluhum min sadati rajati waqti bangpen ne elum pesie bangpen ne elum pesie dia lem pitu lapis langit bulak itu lebih ini langit lain ubus bang pinelum siya ubus busi waktu pinapate yene manusia ini makhluk membuat BPT yene Israel ini Israfil ini si waktu pinapate bang elum pe dia makhluk dia lem pitu lapis lagi tuk bulak samian ubus si waktu pinapate ubus pag matay hepa yene malaikatirin pag hepa ya samian matay kemon yene dia tak pitu lapis langit tuk bulak hawa basag pilis ini kepa ni samian yene hawa ke yene hawa hijje malaikat mian duk yene hawa ene yen si waktu basag kepa nen si waktu ye mak pinapati wallahu subhanahu wa ta'ala bang elum pe kemon ka malaikatan dia tak pitu lapis langit duk delem bulak samian manusia delem buaw duk dia tak bulak samian bang tekelere yene tegen dumian atau duk yene awa peles keba nemian mate kemon dalam yene betul bisa lagi benawa peles yene hawa keme yene hawa yene parkala keme te demua memete makhluk yene makhluk wala salab do dengan diki keme ubus fayaqul mate heba ko asal si public samin heba dumen peluluy kamaya-maya sumay hepa ini men kepa ng samian pang takal elum si so pagkaan elum ne ubus na mate elum man sinin so ini hawa pasag kepa ne misike pirapati misike mate misike petek kasen kite Allah subhanahu wa ta'ala ubus fayaqul Allah subhanahu wa ta'ala man baqiya malakal maut itu pinne ubus ne telu ne nekura sin malaikat si Jibril alaihi salam si Mikail alaihi salam ubus Israfil alaihi salam suy kutupin teo sina sa pin ni betepi ya Allah subhanahu wa ta'ala bayaqul Allah subhanahu tabarak wa ta'ala man baqiya ya malakal maut sina pin betepi wa huwa ta'ala alam fayaqul misari maulaya sayyidi dipindi Tuhanku nagura ako sa amin nagura ako anta alam man baki ko itu pindi kita Tuhanmu sila sa pinipindi nga dipindi sa pinipindi nagano kada sedih sa amin man baki nitipin pindi ko ito akante kayo kanil abdo kataif ako nipindi ipun nusa ene serewa diawa ane se miskin beda man kemon makhluk ako pinsa ini martabat nem si Allah subhanahu wa ta'ala Fayaqul Jabbar ta'ala sabi bisa enggak kau sapin enggak ada sedih wa izzati wa zalali sabke jago per Allah subhanahu wa ta'ala dan buah-buah aku wala magbiligin sa niya kana ko ito bitibin kausa ko ito pinde so pinde pelesaku pinde sikaw in kimetein kue ket melesano si kemo malaikat duk si kemo ipun ko men manusia dia manjari pinne kue mabhapes sa kau sabi ngete lesano la udhiqanna asa suito pinasa pelestaan ket kau pinne tamanan asa bang pinipedian tet pinne bang pinipedian atau pelesan taman pelesain pinne ye pinne kue pinne ke melesano
kemon ipon makhluk manusia dok malaikat samen sampai nekuaden telus na pinne wenu kemon ko itu pinne ge manjari bangge ke pinne pelesahan pinne ko telesan nang sesuatu balik ko inge ke meterem bo ini Israel. ko itu pira Allah taala kagene mate ni kem mate ini asik kau tiga pilih sini sampai ni meterbi ko bisa ramian ini hapus apa ini ko itu pinne be kau sa ge manjari ge pelesano ko kep melesano posibility duk Israfil, duk si Mikail, duk kemon na makhluk ko, malaikat kata betul lapis langit. Dia betul lapis langit, duk bulak manusia, duk dia tatap awal. Mati siya kau pindah tesi sabi. Ko itu pindah sulit pindah telesano, telesante ke pindah ko kep melesano siya sabi. Kamagdawa, umos bisiratuarin siya pindah intalik. So dua pinne ko itu, laki ro pinne. Okay. So lumengan ko pinne. Lumengan. Intalik baina al-jannati wan nar. Gusto bisara ko si kami dalam bulan ini. So ini buat bisara hari sama sebagai pika pinne pisi elet narka. Pagsuga. Ganan sinin kesinin si hadis peglai bila Allah subhanahu wa ta'ala o kam ya ahli jannah o kam ahli surga o kam narka pegua ne pinde kampito payamarum pinde tiya ne mebetay kamin ini bentuk ne sa amin payamarum pinde yenin pinde mebetay kamin o kam manusia dalam surga o kam manusia dalam neraka payamanum pide pegua ciok tu ya rosme kita akan tuan sisi payamanum pide lai pinetan si antara ene latnya si antara neraka do surga tia ne pide pa yenin me pede kami ku itu ila Allah subhanahu wa taala ku itu PPT ku balik lumen balik ini PPT ku peng nahi PPT ku peng esamon bi PPT ku peng nahi ku itu so esamon bi bang mate puas amban kemete nega na niya kamate selama-lama dilem surgain elum negam selama-lama dilem narkain waliyadu billah selama-lama melum negam dilem eput gana kemete ini Alhamdulillah. Abdu, ngunit parak nanda sinin, puas na parak na lain. Dalam surga po ito, elum ni kam, dalam rahmat, dalam masalah selama-lama, kaya ka matay. Ka na napitay kam, pinapatay ini. Dalam surga dalam narkain, elum ni kam, selama-lama, dalam epot, gana kimitay, nipagya, na, gana napitay kam, na patay, pinapitay. Ay sa amin, egwa ni Kemon, yan hati na napitay, sa bintuk na. Sa manitsin. Terus, demua story, hihilangin tawat siya law kiamat, etinin pabustan kibas, pabustan kibas sa amin, so yung nga si story rin, so nga si indane, ito talilay, story tanan si inin sa di, yan, lay si antara ine. Kaya lahat niyan, binetat, Allah subhanahu wa ta'ala, pinakita si dua ene grupan niyan, ubos, taglay, pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos, uwing gamalik, pinapiti Tuhan niya. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, intalik, bayin al-jannah wan nar, pikaw pinipisi, etinin, antara alat dunia, pegua alay manusia, pabang pinipito, tiyan na ipatay kamin, kung ito pinipitay, kung ini bisaratuhanin, pintuhanin, pero Allah subhanahu wa ta'ala, mit. Bisaratuhanin, sa amin, mati. Ga, dantanan ne, ga, sa amin ini, sumagwa pinne. Mati ikaw, mati. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Okay, ne?